Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Di sebelah sini. Nyahe atuh. Nyahe atuh Ica mah aya pedasna kamu teh. Dan udah lagi kerupuk. Oh. Oh. Ini. 2, 3. Ya wih. Oh. 2, 3. Apa sih? Menyok. Hari mas kurnaman. 2, 3. Menyok. Ikutin. Kau bumi buta tahu lah. 2, 3. Kau bumi buta tang. 2, 3. Kau bumi buta tang. Wah, Neng lagi ulang surah. Menyok. 2, 3. Ente ketang bunda ya mah Bu Haji tehnya dipaksa ku silatna cenah hoyong bareng jeung Ibu Haji tadi teh. Gitu. Oh, gitu. Oh, gitu ya teh udah naik oke. 2, 3. Enak tinggalnya buat Namanya teh nyusahin anggota yang lain, harus ngerenteng gitu ya. Habis. kurang rata nggak? Bang tay mana teh anggur dah marah yang ketawa. Hah? Iya. Tiga. Aku nggak kontak. Waduh, bentar. Ya. Bang Toy. Kenapa dia aku namanya? Bang Toy. Dia tiba-tiba nutup Bang Toy. Aku. Marwan. Oke, Bang. 2, 3. Udah bered liu. Iman menirari weuh pistanya geus pogo deg labuh udah. Hari ibu-ibu Nurul Iman menirari weuhnya biar ada gitu teh. Apa? Hai Haji teh kumaha cenanya? Kurang? Apaan si bunda nage? Moal mama Neng si bunda mah apaan ieu wes sok? 2, 3. Moal mama Neng sok. Nyanyi we tadi teran geura mandi anggur rumahnya. Nyanyi we nyari maneh tadi teh? Lain geura mandi ke jam sakieu. Mau ketawa ya? Nyanyi we tadi teh maneh-maneh lain mah geura mandi. 3. Di bawah sih, Ica kan di bawah. Nah. 2, 3. Aduh, Ica. Oh, jangan agak depan aja. 3. Mama teh tadi pohon nyimpen di mananya? Jawa Barat tuh. Satu gerak ganti ok. Geus ok. Ganti bajuna atuh mana teh geus mandi mah. Ini mah jangan diambil. Banyak mama nih pesen bala-bala sama Mbak Eta. Padahal cegah yang bala-bala tadi bere. Nah, yang tadi aja. Assalamualaikum, Neng. Wow. Tapi balik nak. 2, 3. Halo. Oh. 2, 3. Halus mah. Jika bitui non karena teh. Oh. 2, 3. Halus mah. Jika iya non karena teh. Beauty and the Beast. Tapi lain ini tegas isanya. Kurang? Tuh panjang nanti mukok. 2, 3. Oh gitu, panjang nanti mukbang. Oh ada mukbangan, bala-bala. Jeung combro, yaru gitu. Bang Toyib. Kan mandi? Iya. Oh. 2, 3. Nyongus. Oh. 2, 3. Ih. Oh. 2, 3. Ih. Balik. Gila. Dat. Siannya mana? Dia tuh yang beol teh. Si Kube. Kamu di mana? Non? Nyamuk. 3. Hayu. Nah nanti dodok.
Ya kan mondok atuh nih ngaranna ge MOMO do mondo. Terus masuk kumaha? Tuh, 2, 3. Terus masuk kumaha? Tuh, 2, 3. Terus masuk kumaha? Asup sorang. Suaranya tuh suara kayak launching apa? Pengabdi Syaiton ya itu. Kasih apa? 3. Teuing nih aku sieun Kok teuing 2, 3. ok. Tuh, 2, 3. Kan ok. Tuh, 2, 3. Kan yang mah tuh cuman sharing aja Jasmine. 2, 3. Oh, 2, 3. nya kan geus sok. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Nya kan pas eta teh sok. Tuh, 2, 3. Nya kan sok. Tuh, 2, 3. Nya kan pas geus inget teh nang teh bebeja kasih mama. Terus pas si mama dibejaan si mama berubah jadi sumala. Serem kan? Cak. Oh, terlalu jadi lagi? 2, 3. Kalian lagi apa guys? 3. Iya, ya salah. Tuh, 2, 3. Tuh, 2, 3. Iya mak, Sok. 3. iya mak, apa cah salah? Ica materi ngasih Jasmine asup. Yang kita lagi. 2, 3. Iya. Nah, gitu. 2, 3. Liatin aku begitu. Tuh, 2, 3. Mau dicari degan. Tuh, 2, 3. Enak nih kita teh cari degan. Tuh, 2, 3. Harus jadi mana? Tuh, 2, 3. Neng aya naon Ica mrek deg-degan kieu. 3. Iya, aya naon Neng Ica mrek deg-degan kieu. 3. Neng aya naon Ica mrek deg-degan. Untung guys, eta mah lain Ica. Tuh lihat kakinya ge napak. Tuh. Tuh, 2, 3. Ini guys, Ica yang asli mah tuh lihat kakinya juga napak. Ini Ica. Ayo masuk. Yang tadi terakhir. Tuh, 2, 3. Ada kucing. Tuh, 2, 3. Neng, Jasmine. Tuh, 3. Neng, Jasmine mah enggak. Jasmine. Yakin aku sih. 2, 3. Neng, Sekarang saya. bukain dong pintunya. Yuk kita main. Tetetetetetetet. Sok. Kok nggak dibuka sih? Dia nggak. 3. Sok. Tuh, 2, 3. Bang Tohib, mana eta tadi telegram mandinya? Yuk kita main.